Jika jingkeli kami yang ni, wah ini uparamarjan pat. Nomor kau menjadi uparamarjan udah wah. Hagar kau perkat jengki Hebreu jengki Testament kebarem ni ki Israel. Uparamarjan udah kenja Israel. Kamu lala jauh wah cuma ngade Israel besar ni kesenang tulong. Kemudian wah pada Israel besar syak ketika pangjang ketaan ser. Kemudian kendo itu ngakot itu uparamarjan. Mar ngade kenja Israel. Utakan itu para marjana kapor jom ketesmen kebarem ni dalam wancu Jisu penyar syucu ya kerkem perkat uai upara marjan. Haka jing perkat jom Jisu upara marjan udah ubril wapikin do aga jinyak nanti jaga jingim jongpi. Dan ikan do kabril wapikin do aga jinyak nanti jaga jingim jongpi. La bendai ken kinong way. La bendai rukum jo ikitu ki bam pisak marjan marpar bat pi bendai bayin basam jongpi. Nane la bendai ru wat unong syunru. Nai para marjan. Ingin pediang unong syun di para marjan semua deng. Tanggini ki para marjan ki baya syurut ki baya rusu. Ingin pediang ki bagi dai kita ki bangin haban iet kin to ba iet no. Ya ladi. The way para marjan nak cepat jom Jisu. Dia uno ni kan kada bikin doa ka jengim kita ini para marjan. Ndai tang kita besok kendong yeng jongpi. Ndai. Andrai jano ino bikin doa di para marjan. Kamu mengihang ni barok hai ni di para marjan dut. Ucakap upin kenal ya kene ke hukum bekerja sem sekini kinong pule kene ke siti ke semua. Kenang baka balang Haki po yung Jacob kan mempen'i ya ka jingle silang kemat ya no buwan rung sipo jaba jisekri. Ha kalenong ka baar ka meningkong terter ada ka saw ngilay pulis sipang badan we beriu kay balawan bandrong ubariu spa. Na balawan rung ni beriu spa ini ginong yalang balang lese gilalet kay bal pediang singubhayo nang ta kila ini uberiu baduk busyong kata kesuki tigila pa iu ibon yang no ni syong nga jaka biu kejak ano ibu pa kita kesuki kemudian buram jauh tahu beriu beruspa. Jacob ukren kenang sepanjang kali ke hukum bekerja sem kenang ban pelong iki banget. Banang pension ni lah pidai ki nongalam balang ni pidai ki banget ni kamdai bandan kam sem jog nyong siliang kemat. Te kenang ma pila ik bapin dan ni kani kam sem jong ka jingbam dan ni ka jingnong siliang kemat le kani iki we ki mapidai you know. Yala di. Pitim na malaja ba ka jingit ka sunsyara ka jingim. Kanum dan kanu ka jingle nyo siliang kemat. Ya obaduk ani wat yo berispa peni bit kumjo ala fidan ni kajingit. Sengosi pat. Baka reality ni kajinglong ka sisya po jeng ka balang ikumba kamnong punta. Ingin hap ya kabangin tau ya kajing shit jong kajing iet jongi ingin hapan tau jing shit adu kat no ngi iet ya ban tau ya kata akan kat ku kendai pa ingin pai jing batai jing kendai adu kat kendai ukran kham tam ne jepang jong kajing yo siliang kemat bagade kajing le pop bat tahap ru ha kajing syak kendram pitim ne ban yo siliang kemat yano kam dai kajing bakala ka beret Hagajing berkat jong Jacob. Kadang kajing bakla ba ko bakrao. Mabalay na marka pinken ya kata ka hukum bakinja sem. Kajing le nyaw sila mat ka pinken ya kata ka hukum ko bang bapinit ka para manjan ko bay lagi. Jacob wong kadi kam de ka kam ko mala kadi ka kam ko bakrao kadi kadi kajing le ka bakrao kadi. Jing le pop ko bakrao kajing berkat jong Jacob. Begini pai kindia sakari ketin pop ke bau Jacob upenan kam. Kali ketin pop ke bau Jacob upenan kam. Lapun kam ke bandriu sih nih ke siti ke sungguh. Ya ke bau lapun kelana ketin gerik hamartia. Kali ketin hamartia. Nak kali ketin hamartia nyiyo ia kali kejimpuli teologi ke hamartiologi. Kemudian cepang juga jimpuli habis buka pop. Hamartia kemudian ban miss ya kemak missing the mark. Anuk sakum ketu kabut kan kabaki jusak kenam. Idan itu ibenta ide berudlan hapring basau. Lalu pinlat bendai hai itu ibasau pidai bersyawai lakot dia kata ke hamartia missing the mark. Tarik jengut hamartia.
Kindiat apa keren sepang ke kapop. Tenginya pai nak kerkum perkat jeng Jacob agar ke siti jeng. Kai kapop kat makum kerkum thok jeng Jacob agar ke siti jeng. Haning tak lenang menikau nak berkat sau berkat san lenang baar berkat berkendai. Lenang ke besar berkat ke berkatnya ujubab kum ni. Kai kapop kedai ke jing kuak berai. Bat ke jing jet banum le ya ke babha. Wat haba latip ba kedai ke yaki belem. Lingkot kay kapop kan kay pipi jet ke mansuba ba pinam le ya katai ba pilatip ba kadai be pi pen le kata de kapop agar berkat jong ke tin jong blai mujik thon Jacob nang ta tang ka tau jubab susuk kum ne nang ba ar pat kay kapop wong kapop kadai ru kay ka jing persya ya ka man jong blai bat ka jing persya ya ka jing dai jong ka jing it ber ka jing le istai ki wai pat kata dia kerkum perkat jom Jacob. Perkani dia kerkum perkat ru kajong bulai. Namar baka ni jadi siti Jacob lai tu ikang bakti jono tinjung bulai. Kajinya persya ika manjong bulai ni ka ika bulai kuat katakan kedai ke pop. Kajingit Kristan ngakuat lem batai kendet siapang juga jingit Kristan ni namar ka hikai menjadi itu yang biar dia temu. Kajingit Kristan kemama kamut bangihak ban sutenat bet iki beri barok. Lekilek seni roh hap sunat bet gitu kam seni ko bekilek kamat komta nang kajingi Kristan kamat bahaban menjur bet wala dadi ba seni roh kamat komta kajingi Kristan kamat kane kajingi ke ba pi pin pau ye kajinglek jong pi kum bau blai ulek nam ta jong adu pi kum bau blai ulek sengam sapi komta tu lek ikwe pat kumjo lara jabadan mano kan balik ikunu ke kam ke basneo. Oh, nama pengirik Kristan, oh ngin susnap bet nginum keren en kabamdai kata kabamdai jingit Kristan. Kaji Kristan kadai balik kumne, kadai balik ublai let sejan jeng tai balik kata kamsir ada menu let keren dai kajingit pat. Pinpau ya kata kaji stroke ya kani kajinglek kajong ini kan kenang ben boy kajing kelang. Kata ada kajing Kristan, kam dai men simenjor sutenat bet dalek masneru. To ngaru ble wong ingal ni je pite kemudian syam dalek masneru em kam nong komta. Taralong komta. Pi ki me ki pa pi warak jingjak telang jong ke yeng da pi. Pen pau yu komta kajing. Namar ba kajing nyau silang khamat ka punken ya ko hukum jong kajing Jacob boleh merupakan kot kan bagi no ki banget ki bal le ya kan ni ke jingnyo silang kemat ki ha pa ke jing perem kum pinang palat ya ko hukum Syaki Kristan ju ki banyo kor ya ke jing tho jong Moses je ka bala kot kan aga kten jong ki Hebrew da ka Torah ni ki santli nado Genesis do kitab Deuteronomy la ju ka Torah agi ju ki Kristan ju dan ki ju ki pamdai Kristan ru nadu badang rit nadu badang kena karung ngani ki berkat aki balada jah kan ni kanu ka hukum ka jong ublai kadai ka kam ka masyarakat ni masyarakat tamme kamne ka kam kan ka bamala bibin kan ka baret ne bibin makraw ne haki kadai ka we ni ki we ka masyarakat tamme kata ka jingla Pankam bangiem kat bakum ka jingikai jong Jesu. Haringkat bat kadne ka jingdon ni ka mensim jo ka jingle silang kmat. Kata ka jingkam bangiong kan jinong bo jong Jesu. Ni le ka mo Jesu kentu ang ni kalong ka bam songkun. Ka bam song nong rem ru Balai namar ni penkenyo ti ka hukum bekejasim. Mini para marjan kumba Nada ngi sunang tangnya ka bangin suong bangi ken ni pertubo de jika jung just kat bangi ailat pat ka mensem je ka jinyo silang kmat ka secara je na tu ni pen ken ni ko hukum ko ka jas em ong Jacob tangina pas ka jing batai ka ka sipo hang ne ukuran japang je ka jinyo silang kmat bagaya ringkat bat kiwai pat kipop ka jinyo silang kmat ka ringkat bat kiwai pat kipop oh setenat bau ukuran juga ni let's say dan na pedang katukat ni
haki po jong Jacob ki ba berkat ba kam dalong kami dai than kami serius na jaban pen pau kan kami sim le silen kmat man pediang semua bahaya beri berspak ka beduk pat le bam patiau le si kidan ba berkat bakan ni kam da dai than kami serius nama blai nama ni kita kiwe pat ki hukum ngirang bat kat bayi kan ni pat si tim sim serius ba ki berkalu le si lekin nyaw dia begini kita ngilang pelat hukum nama blai oh nama begini kiwe ngadang le. Let's say si pautuli, baru kat kikum kita si pautuli let's say kedai kan lagi orang lekar bagani kau ipang, kepat long serius tan. Let's say kadang katakan yang perkara. Dari mana yang Jacob, nomor bau suatu biang bagi danya kum kani ke jingmat. Nomor kata ubatai syai, bakam dai ke jing bakla ke bamalu-mala, hawa pi pen pau, ya ke mesin jong ke jinglek silang kemat, hapok jong ke balang. Syabar juga balang hukum juga. Insya kan ni kadai kan kajing palat hukum benman. How Jacob banhap aga jingsyak penrem banhap aga ni ka jingsyak penrem ke jong ublai dan kam tang ban jale persyak tangi kowe hukum. Dan kam ban sakla tangi kowe hukum kau akan kata tin besar. Labiang pinhap aga jing penrem ke jong ublai. Kajinyaw silang kemat. Kapin kenya hukum jaga jingit kalau paraman jan. Lara pila pen bat ikiwe pergi hukum pipin kenya kan ni. Taka pinyaw silang kemat you know. Pila hak khat. Habarok khat. Ujaka wai ni kusara ke bau ringdur kenya ki artli ki hukum ki bangila shem na kajing thok jong masa sa kitab Exodus na kitu ki artli ki artli ki hukum na kitu ki sepotli ki hukum ke baningkong shem kerpang e abide ba hukum juga jing klem wat klem berbar pat hukum juga jing penyap wat penyap shem nang ni plan pe po Exodus kitu ki hukum kana pinyo ke jisai ba kunjung kitab Deuteronomy kalong basan dekat ke bakatnya ke bakatra. Kadang ka jingkeli ka jongki rio batai kini ka ktin yung balay kata kalong balay ba u Jacob usyam kerpangi kini ki artli ki hukum balay usyam ki way pat balay kerpangi kini ki artli ki hukum oh kalong ka ba ingi ka bangin ay ka jing batai halor jang kane kano ka badai resya ngawan rai ki artli ki hukum batai ka baningkong dan ki ong kumni balay bu Jacob usyam nuksan kini ki artli ki hukum wang day namar kenang man punya day bat ke bala jaha ka long brio man brio jong kinong puli kamot usyam kenang ini kanuksa pang ka jingklem bat ka jing penyak namar don kenya po jong ka balang ka badan kum kata ka jinglong hoy ba kro chepang jong ka jing penyak ajio kem kamot ka jing penyak ki brio bat yan rai kani kala mende ka jing penyak ni maka kitien ka bangi kran ni ba jong jing bitar ka bangi bitar jisu kran shay wang tang na bangi suki bitar ya ki weru ni la penyak ni punya beliau, menunjukkan mam kum kata, ni perkat dari punya beliau tadi kum kita sipai bersiap itu ki nong Ukraina, ni ki Ukraina siap ki nong Rusia, oh kita punya beliau, hari ni tepat bah, ni punya beliau malah kesini lah sih, dan di bawah bah Jacob usim nuksa nama beliau segi dan kum kiri ki jinglong apa juga balang wan nuksa kum ni, sekawai pat, sing batai. Kaong kami bah kini ki artli ki hukum kilong tangkum kanuksa kabayangnya baro ki hukum jong kaktian jong blay kilong tang nuksa militan ba ki para menget aku tu por ki em kum kutu jinglong tingintip kuno ko badai kuno ko balat harai kata de kum batai jagi ki rusta jong kaktian jong blay harai nitip biang-biang ba nitip biang-biang raja bang ipin ken hakaway apin ken plan